हलिया फुटबल खेले निवादुने तस्क नाजापे कासमपि तंकेमाला छब नाजाम डेगो म्याराडोनासा छबान ह मन्तसा मेम इटालिया पाउलो रोसिन मन्त रोसी छम सेलाम लोको हम स्ट्राइकर न ख थुके छगु जुख नेपचना सन् 1982 स इटालिया त वर्ल्ड कप फुटबल उपाधि चुलाका दिम पाउलो रोसी मन्त ता इलनिसे लोचो कयाचोम रोसी खुइपेदय वैसे मदुगु इभेन्टस नेथंगदु हलिया फुटबल खेले निवादुने निम तदबे हस्ती तंके मागुदु रोसिया तिरिमेजु फेडेरिका काप्लेटी थ भात मदुगु इन्स्टाग्रामे नेथना दिगु ख वेकल थ भात मदुगु हुनी धासा नेथना मदि रोसिया त हलिमेहे छम तस्क सेल्लाम स्ट्राइकर कथा क्यागुनया वर्ल्ड कपे मुख खुगु गोल यानादिम रोसी उगु इले फिफाया बालोन डी आर उपाधि त कत्याका दिगु ख छगु हेदे गोल्डन बुट गोल्डन बल लिसे फिफा प्लेयर अफ द इयर जुता तालाम रोसी आ तकय छमिया छम जग कासामी जुगुदु रोसी थगु करियरे सन् 1977 निसे सन् 1986 तक दुने इटालिया लागि पिचागु कासा भितुसे निगु गोल याना दिगु ख वेकल पेंगु सिजन इभन्से मितादिबले निगु सीटीए छगु युरोपियन कप वो छगु कोपा इटालिया कप भना दिगु ख वेकल क्लब स्तरीय सोसौ सुइचागु कासा मुख सच्चियो सुइपेगु गोल याना दिगु